mātou wa mate le talo. Anganga pa iai, ele ato atoa I mātou lau whanau. Ai ole nei Vala'auina wa fio a fio mai. E ato atoa ia I mātou. Alofangia lo mātou wha moe moe I le nei tūla fiafi. Ma e lava oi me uma wa e whaia mo I mātou. Fa Manuia le wha fonga mai o lo wa tunu umalau whanau ma le lalolangi atoa. Te tala o lato fatu, fa uru fale lau opo I lo mana. Fa Manuia mai lo mātou tama I le suafanga le leo Yesu Keriso. Lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Amene. Ona o le aso e matango fia ua whaia e le atua tātou te oli ma fia iai. Wa ia whaopopoina fo i o le nei aso mo I tātou. Tātou te alalanga atua I lona suafa mamana I le pese o saunia mo I tātou I le nei tūlā. Lo umatai, Manuia o lau whaafonga mai.
Ia tālofa lava ia whāpa I malu atu la o tau whaafonga anga I le nei tu la. Ia sa masani fo I ona tātou na o tau lau sila fia mo tātou I loa ia le sunga whaiwhi au, le tamaitai whaiwhi au ia Pastor D ia o le nei ua onofu atua I lona na fua I le nei aso. E whaamawina o lana por kalame. Ia o leo ma te vase ilua atuai ma le director o le tātou nei la au. Ia tui le epa whawhitai sua, ia wale tautuaina o e Samoa I le nei vai taimi. Ia e mamoli atuai le whawhitai ma le whamalo I paanga o mawhai o le mafuta mai le nei tu la. Tupu mai e o le atanu, ia au na tofia le tua, ia man mamadu o le tōtele o le atanu, muli mai I o na whaatase mai lea o le lato mai mua ma le whaanangolongo mai I le tātou nei. Waia lasi whaasara lautu ina sao atu lava I le ofisa nei I Long Beach o le siwa whonga o le tai au fau. E whawhiloi atu fo I ate o tau uma lava I lunga le YouTube I le taimira nei. Ia whawhitai lava le mai mo mai ma le sila. Ia whawhiloi atu fo I ate o tau I lunga o le Facebook I le taimira nei. Ia pe ona tatu na whaatasi ai. Ia Manuia atu le tua I ate o tau uma lava o la asanga uma lava e sila fia uma lava I le tua. Ia po whelava tātou te o iai, e sila fia o malawa I le tua mea o malawa tātou te whaia. Ai ono le aso, e au ngā lea mo I tātou. Wa whaia le tua, le inofo I le tua whaile ne aso. O le ne aso e tāua ia te oe, o lo ainga, o lau ngā ruenga. I po le lava, le Vala'aua le tua ia te oe le nei taimi, ia e Vala'auina umalawa nei mea umalawa. Ona o le atua malona whenangalo. Ia e whawheroa I atua I a Talapeli mai Oklahoma, ia Sitasi o le ti a kono le si whonga le tai au fau. Ia Marie alo sio ta alo whalawa atua whine le mafuta mai. Ia malo whawheroa atua fo I si o nisa mai au se ta I New Zealand. Molo ma Henry Brisel, ia malo lava le mafuta mai. Ia Whai Samuelu, malo lava. Talapeli, malo su fua Manuia lau sunga Pastor Fagalilo Samuelu, whapea fo I le fionga I le whatonu. Manuia o whaivalo whilima mo le tautuaina o le tanuu. Malana whasau saunga, Manuia tele le porkalame, e lua sunga, ia whawhitai tele lava mo le whamanuianga. Ia o lea Samoa,
Ia alo maia, o le nei tūla. Ia, o le tau ma whainga re siwa whonga o le tai au fau. Ia, e wha o le whare atu i lo mauta po lo lawa. O ia te oi lava o le tatala o le sisi o lau pola. Ia, tātou whai, tātou taratara noa whaatasi le nei tūla fiafi. Ia, o le a fo so manatu, po so sila fia, po la fo se mata opu te fia tala noa mai ai. Ia, e te vili mai te tono o le tātou o fisa. Ia, o le tamire nei Samoa, ia, wa ere tala torunga whapea, ia o le a Vala'auina le tātou por kalame. Ona o le tūla e se fulu. O lo iai le tātou por kalame māsani, ia le whaatasi e mai o le tamaitai pese Samoa lawi loa o Marina Davis, mai au se tālia, i le tūla e se fulu, i le taimi o Amerika. Ia ele pa ia man mamanu Samoa, ia whawhetai tele lava le mafuta mai, ai usi mai o lau whaafonga, ele mānaia fo i o le pese Felice Mikaele mo le neitu la mo oima, usi mai o lau whaafonga.
Ia talofa, talofa atu le fata Samuelu so ia tenefu. Ia on semo, ia talofa e la ua fionga, ele ti a kono talapeli, ia malo lava. Talofa lau sunga le whaifeau wha pere sunga i ele tuila epa le a fionga i le wharitua. Ia male tau tua i le ne yaso. Ia alu ia io whaiva, ia le aso, ia sao mauli, vi i ai le tapa au o lo a fio le langi. Ia Manuia le tautua, whaftai lava. Ia tala peli wha talo wha lau sunga sua tinefu ona semo. Ia malo so fua maua. Ia malo fo ili mafuta mai. Ia whaftai lava. Ia ole nei tu la. Ua o mai tātou i le asia singa i mauta ngase ngase. Wale ngata i nuu i tua ia o nuu lata lata mai. Ia o mauta malawa po o whea lava o iai o se tasi o a fia o lona tino ma wha lave lave o nei mea o ngase ngase. Ia o le atua lava le tali o mea o ma lava nei. O lo tātou o nei ei ti ngā wha tasi ma oi. Ai o le atua o le leo muli muli lava lea iso se mai lava le tangata. Whamai le moli maua le tasi tangata whamai o le wha mai o te ai le tangata. O le moli mau. Le ai. O polea lava re nā whamai, se i longa lava o whina ngalo le tua i ave lan tangata. Whatoa ave lea e le tua o lan tangata. E sila fia fo i e le tua le tūlanga e lan tangata. Yo, le ala le nā, tātou te vaai e le vaai ngō le whatua tua. I le tua ma tātou walo lofa. Ina yo tātou tua a, ia o le whaalawe le veo latou tino, i mai ma pua ngā. E mana tu ai le tala fo le tonu i le vangalia Ioane. O lo tala no ai Ioane i le vai e ta ua, mai o le ta i lenga i petesa. Le nei vai, ia e iai o va venga e mawai, a ia saule a ngenu i o ngepu, ia a vave fo e le latu o i le tangata, ia o Manuia. A le nei vai, e wha manatu mai ai i a te i tātou. Nā fio iai e sui au tafa tonu lava le vai le lata lava, ile i tūle i le keiti le tau o le mamoi, le tua mamoi. A tatou whanongo longo i ai upu whetalai ai Yesu, i la lea lava taimi le vaile nei. E whape nā le whetalai ai Yesu i a te oe le nei tū la. E sila fia Yesu o pua ngā mau whaingata. Ai mātou te talo fo i mo o tau umalava. Ia e o fo i lava i nei tina o lo maua i maitanga whaingta. So se tasi lava o le whanawiti. Ia mātou te talo mo o tau. Afo o leo o le siwa whongo tai afo. O le nālana moli mau. Ia te o tau umalava. Ai mai se lea tua o lo sila. Nei lor manatu whapea. Ia la tātou te talo i lea tua mo i la tau umalava. O lo ti ngai le nei taimi. Ia o le ngata i ngase. Ia o maitanga. Ia o halawa whawhita au le nei o langa. Ia tātou te talo atu ia i le tua. Le tua mamanai o i la wa fio lava o vāvenga o le upu fo i e Manuia ai i la tau. Mātou te nofo i le whātua tua ma le tari tonu i a te oelo mātou te mā. Whawhitai lava i le mālosi wa e fawai. Wa whaiaro whinangalo i le lofa mareanga le lei. I le suafo Yesu Keriso. Amene. O le peso le atai ni mo i tātou le neitu la usi mai alau whaafonga Manuia alau whaasausaunga. O le pese mai le puni ala wa ana iai i se tae lenga i petesa.
Ia malo whaafitai lava le whaatasi mai le tātou porkalame le nei tūna fiafi e whawhiloa I atu lau topa ia malo o tu mamanu lunga re YouTube. Welcome. Thank you for tuning in tonight. Whawhiloa atu whai atu tau uma level on Facebook. Whaafitai, welcome, and may the Lord bless you all. Ma nei ala fiafi le nei o le masani tātou sa tuitui atu pea ia o le taimi le nei I o whalavelawea fo isi whaiwhi au ia Pastor D. Ia le nei watou sila mo tō mai mō mai iai le nei te ngata whatau wa e nofo atu. Ia, whaongai iai le ri tātou umalawa le nei tū la fiafi. Le taimi le nei, ia, tātou sāwali vani atu le tua le tupulanga. So le tupulanga. Le tauna le lei o tau lungo mene o Facebook ma mene o YouTube. Join mai tonu. Tātou whaanongo nongo ma tātou tala noa. Talo sia o Manuia o tā pena penanga. Mo le nei vai aso Atua. E vo le taimi lea e masani e tātou le tupulanga. Frustrated. You know, when things does not go your way, you start falling into the way that you think it's right for you. But there are times in life we have to halt or we have to wait and allow somebody else to come in front of your lane to merge with you so you can be able to go together. Because nowadays, you know, we must not take it for granted what God is giving us. What God has given us, it's something that is very, very profound and is very precious, which is love and respect. Those are the two things. When we young people today, when we lose that battle, which is the enemy will trying to steal that away from you, then we start falling into the rebellious. When we become rebellious, and then the first thing that we come to is God. Second is our parents. The next thing you know, it's you, your life. You will lose that battle. You know, for the tupulanga sa mo yasone, elea o ia ela pu atama whainga, ai na ona o le fau tua tu lava. You know, we're trying to encourage. You know, we're trying to be your side, trying to walk with you. You know, in a physical way, you know, you will have friends that walks right along with you in college, high school, or primary school, or whatever, or even churches or in the village. But we also have elders that they're helping us to see what they experience from the past. You know, aua ne ingalo ia te tātou le tupulanga. You know, o tātou umalava, we are precious gift that God has blessed to our parents. So let's inherit what mom and dad is saying to us. Even a 5 hours, you know, let's inherit. Let's take it all in together. And then let's put it together in our own merit. Let's look at it. What is good for me? Why is this? Why I hold on to this? You know, it's for the near future. You know, everything is good. You know, but it's up to us to make it better. It's up to us to make it better. You know, let's not get too comfortable where we are today. Remember, every day is a new day. Just like every second is a new second. Every minute is a new minute. Everything in our lives. So we praise God. We ask God, you know, to help us. What's He going through now? We love you. But I'll tell you this. You have a great attitude going forward. You will be succeed. If you need to work on your attitude, here we are. See for phone or child for video some more. We keep everything confidential. If you want to talk to us, you call us. And then we promise we keep everything confidential. There's nobody else's business to know what we talk about. Unless something is very, very serious, and then we reach out to mom and dad. Okay? O le whainga ngā tono o le ainga, o le whaavaire ngā tono tato mawhitanga. It's not that we're trying to get you in trouble. No, we're trying to find you help. So the tupulanga Samoa, manatua, fealo fani, alofa le tasi I le tasi, pe ona alofa Yesu ia te oe. So as of right now, yeah, tupulanga Samoa, we dedicate this song for you. Yeah, let's listen to what the song has to say about us.
ia Manuia whaafongaanga. Sauni awa te solo muli I lau fai unga ua fai O le lalo langi nei E tumu I mea masi E te le whao so songa E vai ai o langona Ia e loto tele Awa e te fefe Aluma le fia lo uatali e Manuia. Aloi o vai a Manuia. Aua e te loto vai pea o mai whainga ta. Lua te whatasi ma le atua I so se ala e te Fafine se e whaalongo mai I le maupu o le awhai Nei e manatu mama I loi matau lo tina A o e wholau I le vasa loa loa E whainga ta O oe e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whai lelei Ta ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamalo si mai se ia o I le taununga Aloi o whai vai a Manuia Aua e te loto vai pea o mai whainga ta Moe awa le kaua Ia kolo loko ia manga Kuola o kuile muri papanga Ama kua ngai ainga Ai mai se la fanga Ngofka kalo kapua I whaaloloa le ala Awa lau sa valinga Nge I kuia lo vai se maa Lau se whalongo le lei I le au ngangi a mama papa Fau kuanga e whai mo e kua I mangu le whainga malanga Whalongo le lei mai manga kua Alu maamu ngai kama kua Awa ke fefe loko Ke le o e le lupe le a whalele Ki ke ele fili ki ke ele pia Kango e sapo le manguia Ko anga le loko ko anga kakalo Awa nge ngalo la kuspa ia Oi se sone te awa ke kangi Ke makaula I le kua le langi Whaamaro si o e le koa Kau le kaua mo Samoa Ia wa ke lenga whau kuanga Ke o loko maloa nganga Ai sa uaka whako whai e kuia o pai o kawa Aloi o whai vai a Manuia Aua e te loto vai pea o mai whainga ta Lua te whatasi ma le atua
How good is that you walking with God, encouraging you, and He's feeding you with His manna, the words of truth, life, the way, you name them. God loves you. May the Lord bless you young people today, not only Samoans, but for those of you who are joining us tonight. Whaftai lava. Ia o taimi nei, ia o mai o tato whawhiawhianga nei taimi, ia o pespisenga I le tupa o whaiwhe au, le tūtaulangi, ia whaftai whamalo la autou ngā luenga whita, o wharitua, whaftai la autou ngā luenga le whautuaina, ia o ta mao re ngā luenga, whaftai la autou ngā luenga I le au ato malepo te talo, whaftai malo le tā pena, ia o la autou ngā luenga e fua mai fo I lava I te tono no, e Manuia fo I no, I la autou ngā luenga whaftai tele lava, loa lava I le maua le leo le malolo, ia o telo teimi ia o Vala'auina le ainga I se whalawe o tupu, ia malo lava whaftai whai o le whaiva, ia tau te tali mai lava I le alofa maleanga le lei. Ai ta alofa I la autou ngā luenga, e lei o se whaingo fie mauai, na o le ti ngā, whainga tā. Ai leo se a whaina, ona na tauina mai a Yesu ia te tātou, whai mai. E le whaingo fie le muli mai ia tea, e whainga tā, e tele meo le ana ia whaina I le tātou savalinga. Wa le ngata I le whainga tā, ona o le tātou le vaai, o le whalongo, e o le mawhau. Ona o le lalolangi le nei, ia o lo whaatasi ai, ia ma te moni, o lo whaasala vei le tātou nei whainga malanga. Iau lea, whaiwhi aue le tua, ia se tu lou lava lo ngutu male afi, tafi to to wala, Manuia le tau mawhainga, alu male malosi, o lea nganga pa ia, mo ia lava ia ti oi, ia Manuia, le taita ina o le whanaua le tua, malana upu o Vala'auina I oe, e tusa malona finangalo. Ia usi mai ala tō whafonga, o le pesere nei mo o tau, ia vasenga ia awa o mwharetua, ia o poutu toa mpuna o ekalisia, o fisa umalava, usi mai ala tō whafonga. Feel my
Mana tua I lātou, ia sa umalava ia tātou te talo. Si tia pea, tusa lava pe e te le sila fia le suafo le whaife au. Te talo pea mo I lātou. E sila fia umalava I le tua lau fatu, mloa nganga. Le mafua anga wa e si tia I lātou. Ia, ma lo le whai o le whaiva. Whawhitai tele lava le neitu la fiafi. Ia, e whawhelo atu fo I le tina, ia le wharetua ia nu au sala, ui le lea ngafa ia o mafuta mai le tātou Port Kalame, ia whawhitai lava First Lady le mafuta mai, ia wha Manuia le tua, ia whawhitai tele lava ia, whawhiro atu fo ia Helen, ia alo ulua ngā ono, talofa whawhitai Pastor Fagalilo Samuelu Matafeo, mo le au nanga wha malo, si ufunga o le tai au fōtau tua tanu, ia whawhero atu fo I lau topa ia malo o toma malu, ia le tō tele o tō mawhai na mai mō mai, ile nei tū la, ile tātou whāta singa masani, ia o e tū ia tō pēa, e Vala'aupe lava le li ia te oe mā ia sa uma o le nei ola. Ia o le tāu o le nei aso, e ei fo ia so, e fo iniso le whānau o lo whamanatuina o la tau aso whānau I le nei aso. Ia tā ua tele, o ta mā foi po tina, o uso matua whawhine, ia po se wofo I pele ia te oi, po sa wofo I le ngā ruenga. Ia o le nei aso, ia e whamanatu uma e tō waso whanau, ia o atai au, ia o ananafi, ia po le nei vai aso wa le nei masina, ia vi ia le tua leo nā lufa malo nā ngalei, ia tarusia ia maua le keke, ia tarusia ia vaai atu la iele o se fulu lima tausanga, ia po se fulu maleono, tu sa lava pe wa lima se fulu tausanga, ia tu lai titi mai lalo tātou tausanga. Ia ole aso lava e whawhitai I le tua wau lia mai, tausanga, ia o masina, ia o vai aso, ia o I tu la o minute ma sekone, ia pe a tātou vaai atu I le olanga. Ai whawhitai I le tua, wa ia whaiore nei aso o tāua, ma le nei tausanga, ia vaai fo e tu ia ti o tau whamanatuina tau wasu whanau. E ese leo lofa o le tua, mata utia tele. Le lofa lava leo le tua, vai leo lua sfuma le lima tau sanga o lesi, ua tolu sfuma le lua tau sanga o lesi, ua tolu sfuma le wha tau sanga o lesi, ua sfuma le iwa, ua lua, ia ua tasi le tau sanga, ia pe tasi fo le sekone. E whailonga oma lava nei aso. Awa ne ngalo ia te tātou, ele na o le aso le atoanga, a o le aso na e whanau mai ai. O le aso na e whanau mai ai. E tā ua fo I le aso na e whanau mai ai. Io le ala le na, ia whamanatu ai le lofa mareanga le leo le tua. For those of you who are celebrating your birthday today, either yesterday or tomorrow or the rest of the week, well, we love you all. We love to celebrate your birthday tonight. From the Sivafonga o the Tai for Radio Samoa, we'd like to say happy birthday to each one of you. May God bless you with many more to come. Happy birthday. Ya, o le pese la taina mo o tau le nei tula, ya o si mai ala tau whafonga. Ya, vea lea, ya ma momo o ngā rofa. Alopopo mai a soleona, Manuia. Happy birthday to you all, dear Manuia. Loa safana wenei wa e aulia. Tato whaafetai o lea tua lava ia via. Dea tu ai whaafetai loa Alopopo e este.
rato walenga tai lo wasofana lende ua unia mali fa Manuia ne Atua lo wasofana Vala'auina lo soifua yana fea Alopopo ina pea ni tira so se te le alofa anga mo oe ele umayo a ina pele le atu ai fa afetai o alofa winga e se kwa e fo a ina ine ia so te Ia whaafitai vi ia lofa mareanga le leo le tua e whaafero i atu le pa ia male mamaru ma whaia le mafuta mai awane i ngaro le tula e se fulu i le po le hafi hafi nei e whaatasi mai ei Marina Davis mai au se talia ia e tala noa you don't want to miss tonight a very powerful subject tonight you will find out we're going to find out more about who she is she's very dedicated but as for this time don't forget share with your friends. Let your friends know you join in tonight. Ia whatalo whātu fo I reuso ia tamauli. Ia whai ana mafuta mai talofa Pastor Fagalilo Samuelu Alopopo Tuavao Matafeo whaapea fo I le whatonu o le siwa whonga re tai au fau ma lo le soifua maua I le lua sase lua whaafitai tele lava. Ia malu I whale sola talofa so le ia talofa lava whatasi mai tua whine le tina ma lo lava. Ia, talofa lai sunga pastor mo le tautua atunu, God bless, ia, malo lava Maria Alosio. Ia o le teimire nei, ia o le wo atu tato pespesenga, ia, I le tū leo le military. I nā tō ia wa te tonu o le malo, manatu o lo tā pena o le te tonu o po camp. Ia mai nā tō fo I wa amata o na mafau e sauni atu te tonu mo le malo. Ia e tautua e tonu le malo, e so se vaenga lava o le malo, ia Manuia la o tau tāpenanga, e suenga, e sa ili ei la o tau ngalue, ia Manuia fo I la o tau wha moi mo le lumanai, ia I o lea tua lava mea uma lava, e sila fia o tau, ia e whapena o na whawhilo e to fo I veterans, ia wa malolo mai, ia to telefo o nisi o le whanau, o ainga o le to tonu pia lava, I terminate currents, they're still serving, ia reserves, ia o whaiaonga, ia tuile epa. Ta sile vaenga tā ua, e tauna tilo e tupulanga o le tatu atunu. Ei. E a ua, e le whape le tuli au pūna korisi. Trade school, ia pe sa ili lava noa I tono le military. Ta sia mana tua foi o le nei lava tu nuu e o le tele le tupe ala tu nuu le nei e alu tu tono o lana vaenga au. Sound like. Ma nei o le fautuanga. Ma nei te le fautuanga. Io e tupulanga sa moa. Io o I teimi foi lea ua a whainga tāre ngā ruenga po le a foi. Ia, le I le malo. Anu e whātumu vai ia recruiters. Po whea te manao iai a whapete manao le Navy o le Army ia o le Air Force. So se vaenga lava, e tofu lava I la toma recruiters. Ia mana tu fo I o tele o vanga au nei e mwhene ala tu e toi a onga I su e aile degree tu tonu. Io e mai se ale Navy ia mana Air Force. Ia ai sound le fo I mana. Wahava noa. Ia. Ma nei. Wahava noa mo mai se a tatu tupulanga.
le au ngana o le te leo o le sao fo i le nei atunu e tatala. In o loa fio mai, tala mai au. I e lena o le tupulanga fo, tangata matua. E po le fast Never food. too late. Never too late. Ma le toru sufu ma le lima. Ia po si e tulunga le vaenga la le nare reserves. Ma whaena o la tau toi mai, ia toi Vala'auina toi o la tau si taimi o luma. Io e tupulanga Samoa ia o le tasi leo vaenga e whatau waina ai o po le lava matau le fo ele fai a whapena o le malo ai o le mimita po le fia iloa e iloa e te langona lava le Vala'auina le tua ia te oi i le me fai lo wolanga o le mea o ta Matawina i tangata me se e to tele fo ia wo sai te tonu e Matawina le lei fo ia o langa o tangata nei e le no fo le lei pe a mai tua sa o le ta pena tu lea mea pe fa pena le winga e ola le taimi le taimi le ai e taimi le tu e taimi le savali e taimi le moe e taimi me uma sa o le so le meta ua la wa ina mai o te ialu i le malo a to tele wo ua fo i mai o di taia io e isi pe luas fulu tausanga ua full retire tilo la te mata ia la vale mele ele tangata e malo lo le tino mal mafofau fai se papakiu po le ase me fu le fai e fa e te vai e ele no fono ta pena tu le mea ta pena tu ai on o le olanga e on lai tonu e taimi me uma commitment se sa o lele discipline manatu discipline sa o lele manatu al faton mai fo ia te la tau i tonu le malo commitment discipline so le matautia on time a vai fo i la tau ofu e mama a uli le lei they represent what they serve for you know pe o le ia tu ene ia te la tau le proud e te sila fia fo i lo sunga le fia o te le loa i militeli a isi atunu pe o falani ma e lo nefi ngai le militeli e falani a o le nei la batunu e pe e fa me melo i ai le nei tunu ulanga o tangata o lewa ai ele ngata o Amerika a o le lalorangi ato sao le ngata la uma i eitu pe Amerika o le au tax payer pe o inga le ngoto ele ia wa tasi se tau se vale le tau fo le pise pe alo no fo ringa e fai tau 4 miliona so le pe la tal miliona tau na vale ai le ana fai le ngata fo la no sunga le fai se au ale fo ia manino e pe o ia to se me fo le technology pe o ia amata mai ai ia mata tu tonu o kamai e amaka test mai ai me so ai sa so se me la vai fai technology e mua America ona fai ilana military ai a vai foi ta toma falonga ele test alva ai la toi pe a fai e se saunga le mu se longa la vo mauti nolele ia fo tam fanta tala fo le tuale lau tele ia Samoa ia o le tatou wola foi le songa pe fitau ia na upu mo tatou o no ava noa mai lava le malo sawe tau tua ia sawe tau tua ioi ia e sili atu na lo le fe masa wa iso fai atu vai i masawa tu o masawa ioi la le anga tu ma se vai Nikes ma mela ia o mai ale winter king ale winter afiaru ai marten top pe o mena te va ia so uma ai a vera le ma losina fa nga tau i vai ngai ai ma ko meleleia family lei lava i wari tele morning fa maoni tupulanga Samoa sau wailoa lo ingoa walawi loa oi e to tonu o le malore nei io e lo lava o ia ngadu ngai fai ia e se a foi fai tawina pe famasinoina o e se tas e tonu le malo e talia lava o e le sosoane tonu le nei atunu fa nga tau wailu tatu temi
Fa ngata tau ia o mea wa foa i mai. O le tunu ia. America, you welcome. Sawa te alu tono mano. A o lava faila usuenga. Fa mahoni le lei. Ioi, are whātau sanga. O wana tau sanga whaopopo. Iro, niso tau sanga. Ai lo se meleanga, o le mele lei. E le lei fo ia o ngai ainga. Ia, to e whio ai fua fo, ia. Po a me tupu mai ia. E ma whai lava o nao tau whai malanga atu. Lei tū, ma lei tū. Ia ma e mai mua tua i le matalasi o le to telo le tasi tū o le lalo langi. E le ngata i lea, e ta tiro nei atunu. Mai fo la tamana i fafu. Ai le lei meni a o onga mai tutonu ma e ave mua i e le nei atunu ngā ruenga. Ioi. E apply i ai, i mo mua wha o ngā tangata ni. O benefits le lei ngā o tangata e ore militeri. Sa o lei. O le to tele lava o tangata. Ia, pe on tato masani ai. Tato te whaalonga i te mi uma lava. Uma mai lo le malo ia ale sau o le leo o le whai au, o le whai aonga, ia po le recruiter, o le manaia ia o le afo, o le lato fo i mafuta mai. Whamai le manato Helen alo, urunga ono. Just an opinion, military is brilliant, choice for our kids. I didn't want my kid to join, but my son said, Mom, college is questionable, but military I can take both job and school at the same time. Now he retired and decreed. Oh my goodness. God bless our kids. Absolutely. This is it. This is what we're talking about. This is why this show is all about. You know, this is why. From Manato to Lava, and this is it. This is one of them. Tasile mea i nei atunu. E te alu le military e mawhai ona e aonga e te ritaya mai le pe te alu foi le whatuipui wa iai tangata e mangalo mai tua e sau tua ma le trade ua uma ona oina ioi tonu so e tāua i mea uma a whanongolongo mai tātou tupulanga ioi ale alu le military e te sila fia o e uso e sili atu ona le leito tongi o tangata e a onga le mea o le trade school. Nei law degree holders. I'm telling you. Ai tilo tangata i e whainga luenga i mo wela, welders. Pena. Ia e linka mai i kele ta maiti drop out mai high school. Ia home owners. O le lei. Onga o lea. Awangi ingo fonga. O tatu ta maiti. Tupulanga ar tātou atunu ua o Samoa. Awangi i whape o le maua lor korisi. Uma. Pe ua uma lalangi pe ale. Look at the trade schools. Look at the military. These are the open doors for everybody. Everybody, Man, you know, I'll tell you what, there was a story about my brother-in-law. You know, right after Coston High, wasausi tama ili fale, he understand the situation his family's in. So he took the test. You know, Kalapu, I know it's you I'm talking about tonight. And then he went without his mom and his dad knowing. He took the test. He didn't say anything until a day later. He came home with a recruiter. And he announced that, Mom and Dad, I joined the military. College is questionable. But so he went to the military 24 years. 24 years. Straight up. Fully retirement. 24 years. Yeah, Kalapu. Yeah, okay, go ahead. Yeah, Kalapu, I love you, brother. I know you're going to listen later on. You're at work, but I salute. Thank you to all of you. Yeah, whanau for your Steno Helen. Yeah, malo lava. Ma tasile mea mai tala. Tasile benefit o la tonu le free education. Na. O benefits le leia pe te latu to tonu. Yo e ngata ila tala sia o tasile mai e tele na mama e tatu tangata sa mo le military. Mo meo o for your ankles or knees.
O to tele ta mai e join le me fu la vanga fu I la ta ula vanga I fele le mai parachutes. Oile I ia. E tele la ina pi mauaina I te tuki e li kaya baberi kaya isi ka mai. O nga ole O vai mo me. Il mena tau te mo mo file mu atatu. The training, not only the training or the time deploy ai ele fengo fie. Ai te lo fo e sao E o fo la kon le la tunga ngana. Yeah. Sir, ma'am, Fa'aloalo. E fa perto te lo tangata e fa pe ai tau so. Ai te lo le ai. Sir, ma'am, yes sir, yes ma'am. Yeah. Fa'aloalo. It's all about training. And a commitment. Io. Latu lata mai te fo le taxi so lunga le wala ma se vai Nike sa a esila tenta pa tu ula il ofulan moana pe me mata. Polan pai. A sa vali mai la tu sa lunga le wala na e tulta wana Samuelu e fa alo ya te oi. Matau tia. Mena mo. Acknowledge. Matau tia tele le afo. Le nga e au ngā tele le malo le e fui anu sila ma Australia la tu fai to telefon Thank you Helen. Manuia tele Putting mana your kids to the military. Yoi tala fo mai fo mana tu le na ta o tala mana fo free education yoi e au ngā lava me ne ia sa o lau fam talang na mo mo ta to mo ta mo Yoi. Le tau te le ai free na to. Yoi. Au la to ia leo sa lo tongo le ngata America. But the whole world. Ele mo ele le ma fo fa. Tasial e le commander ya. Fiala. Ya to tolo si batu fo to tolo manava il tonga vao timu ia laina e si atanga ili taeli pare fanna ili pare fanna a le me silin fangita le te mim kwa ki nga inga training physical emotional mentally spiritually le o nga tele moni lava le malo mo le discipline o le malo ai o le awa onga na le malo ele la to wa curriculum le ton e fa nga uma i la to o te pastor o te fa amu ia I matua e le si solo fa na o alu le military ai o te fa amu ia I matua o la tu fa tanga o la tu walo ma fa na e o I le fo tau tua ma le au onanga e pena fa tu to tele o I o ia yo la tu walo I to tonu e te le o la tu fo le mo ni mau ina o la tu fa na fo I mai mo te le swinga e ola le taimi io a to taimi sa o le ia o fo ilana ta pena le ato la balapa sita mai ato ai e peki ai to tonu pe ofu pe on to tse fulu ofu ai sita mai peka e train uma nga me talo fai e le so na aveni pe se vai e le yo sa o le fam talang vai le manatu tafa fo lima fa mai sa o le ngaja manaya benefits on the military Ola Udara is the first Samoan is the Master Chief in the Coast Guard E9 so tau tia o to tele tatu fa o isi o ai mesela America Samoa tuila manu o to tele o tangata e fai makovana o tangata e ia le malo o tangata e watu nei ia matu inga fai longa leo le E9 sa commander o ame o maulunga ngau iai pe foi la fa tu o fai fi aule o to ino Leona Thompson ta sile nati na maulunga lo tu langa to no yo e o le mitin mana ia e sa on fam talang ole to alua si usole ya kalapu o lona to alua fo i o le palangi le fine ia sai ton umol Air Force ia lawa K9 like a man in chief for K9 ia alua malanta mai le se tu lo lava malana mai le lana nai
A sa mo alanga lwen fole sa fai tono le military. Fai ngata tele. Ai ele lei. Ai ai vola disadvantage on me. On sila foi awari ia mai fai me silina le anga Tua. Io. Kama mai kongo mirkeli. Io. Ele lei manai la tam ta ku la ta no ia. O se senga o leo e alu mai ton. Io. Na. Man la tua male to inga leo fu le la tu e sau fa foi e fa leanga me. Ya, wa telena o troublemakers nei. Ta foi sa mai wa li tai mai to ton. Io. O mai wai lord fainga fai ele pomo e lo fainga fai ele le fainga fana. Na sa ona la fam talanga. Nalu to tonu e se sele leo nanu ai. Ai a fa longo la ile leo le fiolo le leo le tautua. Ya vala le Manuia. Ya sa fo ia tinifu. You know, on a semo, you know, the benefits when retired, one of the most important. Ta ua tele. You know, ta ua tele therefore. O le matu fale. Le mamau e sa po le 5 minute e drive mai ai i le mafale anga i le fo le fale mai o le malo. O le V8. Ia no walura e asi eta ia fefeu se pulona. O fo se pulona o le. Ia e matuale ai se tu peso le tasilia pili silintang tai America. O le medical. Medical. Ia o kamai. Ngale walk in ma walk out. Na le watu ama sau wa. Talo fai ia fa mai tafa. Ia o resi o doro ia dale ia mai le Air Force ia wali kaya mai le Air Force o le fo mai o sole ia va ai la ia na los full tau sang mai le leo nga so ni fo mai wa to telefo isi mai military mai wo fai fe au ma wa ia o ta wele o se military Ngor fialu ai. Ngor fialu ne mo fa boko inga for me to tell Helen, for me for punga Helen, opinion as a medical record tech. When you have medical problems, make sure see a provider. Documented all the records for your records for future reference. I've seen a lot. Low ranks have thin records folder than higher rank. Yeah, for the records. Manuia foi. Manuia foi tuanga lea. Yo. Ya wala le mana yo tara no mai a inga ton ile ma sai yo lo to walo sa ola la fa matalanga fa tu matua o mane wa yo ile malo o la to fana fa fitai lava ai te ro fala lisi me mari e ia fo ila tangata e o mai tu me fo le le medical discharge ya yo o tamalana e o male o la muri muri ia le au a fu da bang ia malo e mata ia tangata te ia le si o la ka polo ale nga sa wi ku ai le fa o le lower back and so le anga the vai e ke le no to vai fo mai a fo la mai ata le mo le la ka polo la swingi polo iva ma no me iva ya so le talo fai e ni atu nu so e a foi e ti otta me uma a foi na yo wala li so ta to la ia na fa Manuia le medical discharge por la lava na lava ta unga ta uai e le fa tete yo o ni na o te mi fo le e tango to o pe nei lang o me uma na te lo e muri ala camera yo vai fa tete ta polo ta to fa tete me vo ie masani ai wa le lo arte mi ke ia le la ku fiu ko fa ka di siaki ure so le famiglia la fare tua vai a fare tua no sala no sala se te ofo le alofa. It's not too late for you both to go now. I think it says lots of love. They need 5 hours there too. Oh, sorry. Yeah, so yeah, la foi la ko champion. La foi ese le mau popo.
O lona le leo mea ia. Ia fo le fale oti. Io e pio no fai atu tatu wafi nau ia tatu whanau ia maua degree. There's nothing wrong with that. It's my own opinion. Kau ke fi ngau fo ia tatu whanau i o tumumunga le ola o auina. But what if ele maua le avano lea? I want ingat. The trade schools, doors are open. For us, or the military. So if you now for ya avea tatu whanau me niu ta longa. Tupe vave. But in the long run, ele o iai se mautino unless o le tangata ele leilo na mawhau e budget. Ia le whalau tatou kilo iai mea o le tangata ua toi iwa nufo la walau papa. Homeless. Ia, saumawhia millions. Ono turanga ia. Al whautuanga na le mo tatou tamaiti a Samoa. Ia le whaale tonu ro le high school. Awani tu lia na korisi. Wa ai le trade school rea iai. Ave trade ia mauki ngoa ki whainga runga high dollars. Sao. Ngā ruanga. Mana ia le whautuanga. Aua le whaatalitali. O le a lava. E te iloa lava e o ia fua luma fua tua i lau o langa. Ai wa ai atu lava pe ia te iloa. Ia o le alu le teimi la nofo. Ia tu ai le aonga. La fo i le aonga le malo te aonga tonu. Te natu fo tonu ia wa sawa e fo mai. Sawa e fai fe au. Sa wa so se tu ai ngā matata e se lava tonu. Wa e insinia i vaalele. Wa e lo fai ta vale. So se mea lava. Wa e leo. Wa e fo i leo. E pe ala le military fo le Manuia. Le tala fo e sio pani lokalapu. Mai e pe e ese mai ala to uma tono republic. Wa e la to leo o fale mai o fale oti o mea o manava. Sa o le lele nata la. Pe i lava o fafu. Al puinga lava o le tangata o le malo. Awane a fia republic. Ia o le nasin tala nanga pupu. Ia ma lo lava. Ia se South Taimi ia to whaawau le tatu tala noa i le telo ko meni. Manea ko meni mo o military. Taimi nei. Ia military. O le vaenga, o le matanga luenga, o le matawhai oioro e iai wa e malolo mo o tāpena, ia ma o tō le whanau o Sound Uni atu. Pe o le ahalu le tō wa i Texas, po San Antonio, ia po Florida, po Fair Lava, le Airport Camp Chalu iai, alu ma le Manuia. Fe mai le pese mo o tō le taimire nei, tō a Samoa. Usi mai ala o tō whaafonga. Te whatalo wātu le tātou atu nō, le whaafonga tāpua i mai atu tuila ma Manuia, mai sa Samoa atoa i le nei aso. O le aso ana nafi le tuwa e sai ma Amerika Samoa, nisi o autoa Samoa e tawina le tau o sautonga i le ngata o le puipuinga o le United States ma le lonolangi, ai whapena fo i masi o tātou territory nei. O le nei pese taida whapitoa, e le tap span e ma mori ai o lātou o lo whaanga, mo so se toa o Samoa, i so se ta whao taua i le lonolangi. Tani e le whatu, masusu ele pe amanatu ile ona fo atoa utamafana upele ta umafai ia filemu ole lalonangi imalo uma ai mai se ai nga matanga tata
Fatali mai le langi le sa olo tonga wai ai nei Samoa e le imoa lea ua whai ai mo usei Le maua lava o se moe ilo umana tuatu Pe e te toe foki mai Musu e pe ai lo ufatu Tatalo i le atua Alofangia o soula ngona Ya awane i solo le falu te pe a fe o se malai lo uola O lo uola wa amatu ungai a utontonga Te moi loi mata o la utatalo i le atua i Ya e ola Toa Samoa ute tu i pea mata puai Ia e toe foki mai ai ngaro ono fofa atali Ia faa Manuia le tamamo o tau uma Ia umi pea o leo la tau tua se io o lei unga Tofaina oe o le to Samoa Ye o mailo tato uma o manu nei o manuna O lo o lawa amatu umai a utontonga Te moi loi mata o la utatalo i le atua i Ya e ola Toa Samoa ute tu i pea mata puai Ia e toe foki mai ai ngaro ono fofa atali O lo o lawa amatu umai a utontonga Te moi loi mata o la utatalo i le atua i Ya e ola Toa Samoa ute tu i pea mata puai Ia e toe foki mai ai ngaro ono fofa atali Ia e toe foki mai ai ngaro ono fofa atali Talo fatu i lau whaafonga siu tātou tunu Samoa fai fo na mau mai tātou whaasalaunga. I le audi ai o le stofi le nei o le asu sfulma le fitu o le masino o se tema malo lava le unosai malo le tawatai alu mai o le nisi neu whaapuaponga o tātou tala mai Samoa. E tumu atua tātou tala ua whaalawilua mai nei le taitai o le tunu le fionga le li i pāle mia i lunga onu spepa mo penga ta whaailangi. O le ale tofia se sui pāle mia ma se isi sui fai pule e sui le fionga le sa whapito le fionga fia me nao mi mataafa le sa wha mawai mai ono to fingo le sui pāle mia ma le minista o ka peneta i les whareile o tuanai whaali e tule epa ua yeilo na manatu o le aia tau vena uma ia tiute sa tau a veina e fia me o le minista o le mtanga anuenga o le puna o wha alina tura ma le siu siu manga whapea i fo i mali to finga o le sui pāle mia o le mono no fumo ma fo ya te mine o koviti o le to telefone ni nga lu mai fai e o lava fo e tu langa le vai fafo
la lava fai sa ot fono nei ma o le to yai la le vesi le sa ya o manatua en fai on to ai fa pea ele to ma fai le fenga palot to nai basina fai le fenga palot ana manatua ile ta wa pea o le tangalo o ke mi mai lo si me fa fo wa va yan tangalo ele se so se men sta fo ya fa fo va yan tangalo feng fa va na elan ta we ya ta mele balanga lo se men sta pe ko fia o va ya lo elan na ta we ya ta lo va ya in ia o malam la mai po ngal men sta pe le ole tulanga lana le o fai la fai ele o tu tele ni alwa o toe o toe fo na masina fai fenga palata ya ma le memoria le o wa lo fai ia fai pule ele tulanga ele tovanga fai nei nei lo to fati ti a to isi venga ma mafa ises e più Manuia le o te tau avinga io o io por la ngoto le soifua le tulala ele to fia foi se sui tai ele to fia foi se sui parmia leo el tupu i foi lo mavo fau o le nganga foi leo el vanga tu ia na me fai la velade le afionga ia ale sa tapu I se pulona monano o le minsta lango a onga ta longa manga nu o ia foi o le fofonga o le vanga fa bu fai pui ia tatau tangata le HRPP o mafu le nei manatu le tai o le tunu o no le pupu o le taimi ua le to ia foi ni masina o fai le fai nga palota pa pe foi ua mai foi le nei pa inga ele mai se le o le se pisi le nei vai taimi o le fa mai o le covid is full maliva ai ta fia le fa alu tupe ale atu no ua fina ngalo ai la le tai o le tunu le fionga le li pa le mia o la ia tau avene uma tiute o le sui pa le mia ma le minista pe ona sai ai le fionga fia me o nisi utala e luas fulfata usanga o se tamaitai u whamaunia mai le komisina o leo na molia mai le amatanga o le vaiaso ina ua ia lafo ia lana pepe teine se itu lou le whaafonga anga le tunu whaalia le komisina o le nei mita upu na liputia mai i le matanga aluenga o leo i le tai au le aso lua o le ni vaiaso nei mai le afio anga o vailu o tai na awa atu leo i le nei mata upu ua uma leola o le alu toto ua fautu ai nai la el komisina o leo foi ava ili iken kael le tu pao tamaitai ai mai se lava o te neti la iti o lo tu lai mai ai tu a inga whaafita uli e whaafso tai vave whaalapu tu pitonga mai si ofisa o lo ngafa malewa aia o ia whaafita uli ina ia vave ai ma whaasao ina le soifua o ola nei pepe whaalia el komisina sa molia mai le nei tamaitai lua sulfata usanga pe tai ele i tau fia leo no tu langa o lona soifua malolo ina o lo o faua wina pe la susu enga leo i le mafuanga o le maliu le nei alu toto ua whailua fo i le presidente o le to manga mo e popuanga tia le susunga e asi uniu lina jang o lo avanoa pea le lato ofisa ma le lato leina telefoni e vilifua mai ai pe atu lai mai nei whaafita uli sau noa si uniu e langona le whaanonoa o na ua lato maua le tala ua uma le ola o le pepe whaalia e si uniu e tele mata upu whaapenei o lo lato whaafai lea matau sia le tele o pepe i whaafita uli te tele whaapenei ua whaalia fo i enisi o matanga aluenga o lo whea ngai manei whaafita uli e tele lava mata upu whaapenei o lo alia i mai tutonu le tunu i whanau teine la iti ua maitanga ele i fufua ina ma ua toe whautua ina malosi ai foi e whaurulunga o nei whaalaptu pitonga i tono o Samoa whaapea mana matanga aluenga o leo ina ia vawe whaafso o tai mai se ofisa mo se fesosoani mo mua
e whaasauina ai le soifua o ia alu toto. O le atu la i le ulo o molia i luma o le whaamisinonga i le isi lua vai aso o luma nai. Ua whaamaunia mai le tawhia ai lea o le susunga ia tala le lei paunga i le ofisa o leo e Queensland au se talia e talia ai le teimi e toe au wina mai ai i Samoa ono o se fautuanga mai le ofisa o lo i sili Samoa nei. O tala le lei paunga e to wha i ai la tau o lo whaia i eisu usuenga o le tau pule lea e tangata Vala'auina le tai o le tunu le whianga tula e pasai lele mali e le ngoi. O lo o ngā lulu e whaatasi e nei la mata ngā luenga e lua o leo i Samoa nei ma au se talia e wheso tai atu i le awina mai o le nei ali i Samoa nei. O le whaatino ino tu ma nganu ua Samoa ma o ina ma wha maasani ia ialo ma whanau o le tunu o le isi le nei sini au tu na ngā i ai le aso o le nganu wha Samoa alo ma whanau lo au tau ina i le aonga tūlanga lua sangata malia i Savalalo. O le sola le ana whaatino ai le nei tau vanga o la unga wha Samoa o wha whiwhianga e au whi ai pespesenga ma siwa wha le nganu o le nei wha moe le aonga e whai lava i tausanga uma o le au tu ia toe whanu pea i alo ma whanau le tāua o tū ma nganu ua Samoa ia i loa ai e le teine lona whaasino manga e amata mai ai i to tonu a inga e whaatāua ma whasosoani ai foi i le ano anuai o le mauma whaafita uli o lo tūlai mai i le neiva i teimi i le vā o le teine ma le tama i to tonu lava o a inga. O le nei por kalami whaatatia le aonga o lo tutu whaatasi ai le wasenga o whai aonga ma mātua i lona whaatino ina. O le fionga i le tamai tai pule o le aonga na sau no e whaafeteia i lātou uma lava sa tofu sao ma tongi maa i le nei aso whaapitoa a le aonga. O nisi o tala o le whaasao o le o sone po o le afu o le lalolangi o le tarita lea o lo puipuia le lalolangi mai le vivela o ave o le la. O le vai aso la le nei o lo whaatawa i nai, ma whailonga i nai e le lalolangi, le nei aso whaatawa i na, o le o sone po le afu le lalolangi. O lo awa e la ma Samoa i le nei aso whaapitoa a le lalolangi, e tau ala atu lea i le ofisa o le wa ai tau, o lo i lalo le mtanga luenga o siu manga, ma puna o whaale natura. O le vai aso fo i la le nei ua whaatati ai por kalame, whaalau i loa le mtanga luenga, e te atu ai. I le whaaleanga ina lea o le afu po le o sone i le tele o kasa o ona o lo moa mai le tele o la pisi ma pepa i ila o lo susunu ina. Ua tolu sifuru tolu ai nei tausanga o awai Samoa i le whaamana tuina o le nei po le kalame o lo o ngā lulu e whaatasi ai ma le malo au whaatasi whaapea i fo i ma le malo Samoa i le nei lama whaamoe. O le whitalainga ia ulu pis maka growly o ia na saunoa i le saunoanga au tu i le nei por kalami whaapitoa sa whaatau teia i le ofisa o le wa ai tau i mulinuu. Le vai aso atoa la le nei o lo whaatino i nai le nei whaalau i loa ale matanga nuenga. O nisi o tala o le aula kapili ki te mai tai e Samoa ua whaingoina o le whetu Samoa o le awhi loa i ma le aula kapili ki te mai tai o le kiwi mai New Zealand o le aso fitu o November i le Mount Smart Stadium i Aukilani New Zealand o le awhatau nuina i le nei ta alonga o le atala malai ai le au teine atonga whapea i fo i maniwe. O nei ta alonga o le ate penai ni au mo ni ava noa e awai atuai i le tamile sanga o le ipo le lalolangi o le lakapi liki ale i tū pāo tamaitai o le awhaia lea i le tausanga fou. O le tato au teine o le whetu Samoa o le awhili mai lava i alo ma whanau o Samoa o lo i tutonu o New Zealand ma au se talia. O le awhai o tuai fo i mo tātou tala Manuia le tapo inga Samoa whasoi fo ia ma ia Manuia. Tala whalava, tala mai lau whanua, tala tamua,
And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Rupios Junior Market i tatonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale mamoe, supo mamoe a paparusami. Ofu parusami mo atunu masiu pipi. Sapasui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whaamaria ino no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile Rupios Junior Market i tatonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 502 tasi iva valu. Every minute of the day, every hour you're Le tasi uso Samoa tupa i kelipula o lana pisinisi o le IRAP Samoa o lo iei le telo ofu o pulau o vaisa. O lea foi se fina ngalo po se au kirikiti po se au siva po le alava. Vala'auina i le 5 valu tasi 5 fitu. Fesili mo tupai kelipula. O ia o lo whaia le IRAP Samoa. Ia mo so sila fia e te whelua i fo i ia IRAP ilunga o le Facebook. Ia ma watu i le messenger le tupe po le tala e winga i lau whatau. IRAP Samoa. Ia le uso i a tupai kelipula. Whaftai le mafuta mai le nei tu la. Ai o le upu mo i tātou le nei aso. O le leo. Voice. O le a tātou whaalongolongo i le upu mai le whionga pa ia le tua. E a vea le ma leo e tai nai i tātou le nei tu la fiafi. Ma whaatonu wholau wai le se kone o lo mua mai. Ia Manuia lau whaafonganga. Jeremia luas fuman valu. I le whai upo valu, ma le whai upo iwa. Whai mai o le perofeta ua vavalo i le Manuia. A taunu le upu lea, a le perofeta. O nei loa i lea e moni, o le perofeta lea. Ua awina mai e le li, mo i tātou o malava. Lela o tātou wa ai tonu lava i le ata, wha tonu wholau mai e re li i a te i tātou. E tele leo ese i nei, o na aso, o lo tamawhai e ngā wai mai ai oe. O ai le leo e te whaalongo i ai. O Hanania, le leo sa valo pepelo, i le vai tau o Jeremia. Masa tamawhai ina ia taritonu ma ngā wai mai tangata i a te ia. E tele leo tātou te whaalongo ai pea i aso oma. Ai te tau ona tātou i lo tino, po wai e ona ia leo. Ina nei whaasa se ina i tātou. Ia tātou i lo moni le si uwhawhonga o le tua. E le mawhai ai ona whaasa se ina i tātou. O nisi e masani o na ola i mawhitianga. O na ore whaia o mea e tau atu e leo i a te i lato. O nisi leo ua whaingata o na tātou taritonua. Po le leo se Manuia, po se leo se Malaia. Peitai, o le nei whaitaunga. Ua whamanatu mai ai pea i a te tātou le taritonu. Ia le leo wawina mai e Jeremia. Aua ne tātou o na taritonu i le leo. O Hanania. O Hanania, sa tai e se ina tangata. O ana Vala'auina na le taunu. A o Jeremia,
E ui ina ta lianga tae tangata o lana whiau. Ai o le mea moni lava sa tupu. Tātou te whātua tua i le mafuta mai o le tua. Tātou te iloa ai le leo sili wa nao lea tua lava lea. There are many voices vying for our attentions today. Whom do we listen to? Hananiah was one of the voices prophesying falsely, which again the people listened to, desperately, wanting hope and comfort. In an age where there is no shortage of voice to hear, we need to discernment of God, as not as the fooled by deceptions. Those who are very well mentally cannot understand how this voice can interfere with their voice. How can this voice interfere with their ears? They're listening to the wrong voice. Fortunate, nowadays, we have the Word of God. It is difficult for us to listen to all the voices that is coming from every directions. But in the biblical days, there were only two criteria of discerning. The truth that it comes from the voice of God and not voice of God. The prophet would teach only the voice of God. But some other false prophet, they will only come with their own merits and their own way. Not only as Hananiah leading people to astray, but also having people to believe in his own message. But what is today? Prediction did not come true, as Satan's Sunday text just passed. It can be difficult to access today's news, which is true or what is fake. But with a little more research that can help from God, we could become more aware of God's voice in our life. Ask God to help you to listen clearly to His voice. The prophet that God sends in your way comes from God. But the Bible gives us the evidence to search if it's God's will or not God's will. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord shines His face upon you. Tātou whai ule talo. Le tualo mātou te mapa ia. O lou leo le leo mātou te manao mia. Fesoasoani mai ilo mātou nei leo vai vai. Ia tupu te lea e la wafio ia te i mātou lo si fonga. Na ia mātou ilo ai. O la wafio o lo whaatonu Vala'auina i mātou i le nei vai tau. Le re ie alo whaamangalo mai ia te i mātou. I mese se wa mātou ona whai. I le suafo Yesu Keriso. Amen. Ia
te.